kahawa, majani chai na maziwa. Mambo ngapi? Mimi naanza hiyo kazi sasa Januari. Januari hii. Makatele yote na mabroka tutafukuza asubuhi na mapema. Wawache kula pesa ya wakulima. Tariki 22 Dithemba mwaka wa 2022 nirio Rigathi wa Gachagua anireire mawira maria athukiirwo ni President William Ruto gutongoria niguo gutigira muingi wa bururi ni waguneka na utongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza mieri 3 kuma mehitithio gutongoria bururi. Ni wira uria ambiriirie kiambiriria-ini kia mwaka muhituku agithagania mucemanio kaunti-ini ya Meru mweri wa gatandatu gwetha kihonia kia mathina maria magumiire ruhonge rwa kahua. Thutha wa kiungano kiu aremi merirwo kwambĩrĩria kuona matunda ma mendekithia ma mucemanio ucio thiini wa thikũ 90. Kumana na mucemanio ucio aremi a kahua no merahire wendia wa kahua imwe kwa imwe kuri aguri hatari broker. Aguri a kahua kuma mabũrũri matiganĩte gucemania na aremi na gwĩkĩranĩra ngirimiti nao thogora mũgaciru ũndũ ũmwe na marĩhi ma kahua gũkinyanĩrio ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Oho ni kugite no gayukania wa mawira gatagati ka thei endia na broker cia kahua o mundu akiruta wira omwe no ti mothe matatu. Sasa rais ameniambia hii watu yote mlolongo mkubwa kati ya mkulima ya kahawa na mwenye kunywa kahawa, ondoa hiyo watu yote waondoke, mkulima akae direct na yule. Unataka niwaondoe ama niwachane na hawa? Niwaondoe? Na ni watu kali. Aremi a macani ona thengia wa kururungana muno mwaka uyu iguru rigie marihi no merahire kuongerereka kwa marihi mao mweri kuma thi wa ciringi 16 hari kilo ya macani nginyagia makiria wa ciringi 25 o mweri. Murimi wa macani kurihagwo gwikinyiria tariki 5 handu ha tariki 20 cia mweri ucio ungi. Kunyiha gwa thogora wa guthondeka macani noguo kuibaibia kondo ka murimi undu umwe na matinga matiganite kuyukia kuongera riri wa macani na njira cia kuyukia guthondeka macani ma orthodox maria thogora wa motanyihire $8 hari kilo. Where we have had a challenge is tea from the western region, Kericho, Bomet, Nandi, because what happened is that they put a reserve price. The reserve price was too high against the quality. And therefore the stocks were not moving. No hari kiria gutura ririkanitwo na kio makiria ni bara ria arakoretwo atongoretie igie njohi na ndawa cia kurefia bururi-ini na makiria gitaro-ini kia gatagati. Bara no ikiambiria mweri wa kana mwaka muhituku kiungano-ini kiria kiarehete hamwe honge itiganite bara-ini yo tauni-ini ya Nyeri. This region stands the risk of being wiped out completely. Because when you target people between the ages of 12 to 30, you want to wipe out an entire region, an entire generation. I will take the bull by the horns. There is no way we can accept less than 10 people to become filthy rich as they kill our young people. Kurumirira bara ino, mbeu njithiria yahotetwo ni njohi kona-ini itiganite cia bururi ni yageire mweke wa kurunga mitugo rungu rwa mutaratara wambiriirio ni wabici ya mutumia wake Pastor Dorcas. Ikinya riri rigicungirirĩa kuhingurwo gwa ceceni cia kurunga mitugo kaunti-ini cia Nyeri, Bomet, Mombatha gatagati kaingi. No na kuri uguo bara ino ndiragite o ihingica makiria riria njatukano gatagati gake na president cieyumiririe. 1 month ago, a decision seems to have been made without my knowledge and your knowledge ya kwamba hii pombe irudi. Zile kampuni zilikuwa zinauza poison zote zimepatiwa barua siendelee kutengeneza sumu kuletea watoto wetu. It is immoral. It is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children. Ni bara ironekete ta kimwe gia itumi ciake kwitirwo kuingatwo thirikari-ini. Muthi uyu agicunga mwera angikorwo hari maitia maraumanite na wira wa kwitana na njohi njuru undu mwe na ndawa cia kurefia rungu rwa wabici yake. Andu-ini ha Inooro TV, Njita Kamau wa Mwangi.